ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً متقیان خلق بئی پا باغن کے او پچینوں کے ادخلوها بسلام آمنین ویلی کی با اور داخل شہدی جنتن تا پا سلامت آسرا پدا سحال چپا من بیم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين او بباسونگا غشدی پسینوں کے سخفگانوں رونا رونا بیو بتختنو بیو بلت مخامخ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نورسیدی تا بدی جنتوں کے استڑے والے انا بدی داغے نہیں سلی کی دیشی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ورک زما بندگان لائقینا زیم بخنک ان کے رحم کو ان کے وان عذابی هو العذاب العلیم و یقیناً عذاب زماؤں مدے عذاب درناک ونبئہم من ضیف ابراہیم اور خبر ورکدی لنا پبار میلمانوں دے ابراہیم علیہ السلام کی اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون کل چری داخل شو ابراہیم علیہ السلام تعدیو السلام تو منگا سلام اغور تے پست جواب سلام نائقینا زم ساسن یرا کے دیشیم قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم ایوہ تے یریگا ما یقینا منتال زید درکو پو علک علم والام قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون دولا مال زیر راکوے سرد دینا شرار سزلے ما تزور والے دا سرنگی زیر راکوے تاسو قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين دیو علم تعالی زیر درکڑے پا یقینی خواران نمکی گتو دا نومیدی اخکار کن کنان قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون اغی نومیدی نسکار کید رحمت درب فلنا مگر گمراہان مخلق قال فما خطبكم ایوہ المرسلون اگر تپوس کو صدلوی کار ساسو ایرا لگل شو ملائکو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین اگر یقینا منگرا لگل شو مجرمان قوم مجرمان بسیم الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین ما سوائے ذکورنے دلوت علیہ السلام نائقینا ببشکوائیں طول لران إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ما سوائے خذ ددنا مقرکڑے دم یقیناً دا بخام خائد پاتی کی دن کنا بازاب کے